Kenya Alliance musikereira Amolo Odinga nyakabaka gutarira akaunti ya Kisii abo asanya nyakabaka kuigura echiro eri ya Marani nabo igo eri ya chinsemo cha magena ichira kunyako chigokonya obonjeri anemono obonjeri bwechingeni amone ebintu biri bikonyako bigosareka bwango chinga kecho Raila niganyako kwariganirwa amono mugavana bwe county ya Kisii Musike Paul Simba Arati amona baraibande abange abarenge amona Raila nabo abaraikuru asor gongo rwa Gusii igati abaraibanya ko bagwikana ase ensemiyo nomora mugavana bwe county ya Migori Chiro Ayako moyorenge umugavana bwe county ya Kakamega Wycliffe Oparanya nabo abaraibande abange igati abo ababunge mubunge bw'ikinsemo cya Bogetutu cya South Musike Kibagendi mubunge bw'ikinsemo cya Umachoge Burabu n'abaraibande abange igati abo omoseneta bwe county ya Kisii Richard Momoima Bonyonga kwana ekerekyo chinga kisiasa nyako bagekuira ime ase etari ya Raila niko banyako bakuboria serikali enene irwa maskani goche asomo governor we county ya Kisii abo asiraira anyako bakakwendeke buna nachukunya ko bakakwenda ase rugongororia rwa Ethiopia buna omonya kero we chinse cyobo mu bwa Africa takunya ko bakakwiba siasa ya Kenya usikinga kichirara nyako bakakuroganirwa Kenya takomocha wika ase ensi ya Kenya tunyaro roboti ru ase nchira jo wikirano Ibo mobwa Azimio Umoja wa Kenya Alliance musikereira Amolo Odinga mugasubu tukoria rero tiganya ko bakakora etaro ya egocha ase account ya Kisii abo asanya ko bakakoigora echiro area ya Marani nabo igoma ga yunya ko bakakwenda gwika asensemo ya Magena na koigora echire yo ya Magena Raila nigo alenge amona baraibande koru asomo bwa Azimio Umoja wa Kenya Alliance igati yabo oyorenge umugavana umukuru bwe county ya Kakamega Wycliffe Oparanya umugavana bwe county ya Migori Chiro Ayako umugavana bwe county ya Kisii Paul Simba Arati mubunge bwe chinsemo cha Bogetutu cha South Anthony Kibagendi mubunge bwe chinsemo cha Umachoge Burabu Obadia Barongo na baraibande abange igati abo omoseneta bwe county ya Kisii Richard Momoima Onyonga. Umetutembelea hapa Kisii, hapa Kitutu. Sisi watu wa Kitutu tumesimama na wewe tangu enzi ulipoanza siasa national politics. Na leo tumefurahi sana umetutembelea hapa ili kufungua soko hii. Sisi tuko nyuma ya gavana wetu ambaye pia ni vice chairman wa chama chetu cha ODM. Abaraja buba ukwana ekerekyo ni kwanyako bakomocha ekekore gusiribiraria siasa iria nyako bikorekana ime county ya Kisii asabaraja buba nyako bakuburi Simba na gwente kwegwa amaskani iria nyako bakakorera umwana inchi bwe county ya Kisii amagendero huyu Arati alichaguliwa nanyi wote, ukweli ama sio ukweli? Kwa hivyo mimi naomba tu hiyo serikali iheshimu Arati. Pesa iletwe mashinani na Arati aheshimiwe. Simba Arati kwa hii maendeleo ambaye amefanya hapo, naona hii miaka yote hapa Kisii mumesimama na baba akiwa kiongozi wetu wa ODM. Ati unatembea na rais, mkumbushe yale mambo. Sisi wananchi wa hapa chini bado tunaumia. Sio pale juu hii kiti ya party leader ya ODM upatie Simba. Ase ensemo ya Yesimba niganya ko bakakobakira abantu ba Kisii county mbuya mono nabo abaraibanya ko bawika ase ensemeyo arasanya ko bakakwana siasa yemurai wa umobwa Azimio Umoja wa Kenya Alliance ane mono uwanja county ya Kisii nabo kubika omoki na kwene kiachi serikali chi county koboro buna anyate ko bakakurwanira amatuko amaiga mengine yote. Mimi kama gavana mlinipigia kura nyingi.
lakini vitisho imekuwa nyingi. Nitaomba tafadhali wananchi watukufu wangu mnikumbuke katika maombi, kwa sababu safari iko mbele ya Mungu. Lakini kando na soko hili, uwanja huu esegi arere aigase itenene kuruna seto bisi mpaka bono nechisegi chyo nesegi etagisegi yane nesegi mukurwani wainwe kabanyene ngome yako. MCA hapa ni ODM, mbunge ni ODM, gavana ni ODM, seneta ni ODM. Na nashukuru Mheshimiwa Onyonka, tuko na yeye sasa. Tumekubaliana lazima kazi ifanyike. Ni sawa. Mambo mengi tumewacha, tumesema kwamba tufanye kazi. Semo yaye umuraibu mobwa Azimio la Umoja One Kenya Alliance Musikiraira Amolo Odinga niganya riko bakagoteba buna nachikunyara ko bakagochorwa kuchia as koba umunyakerugo which African Union tawus kunyara ko bakakuru asensi ya Kenya na boigota kunyara ko bakagutiga siasa ya Kenya kubwatikana nga ikiunge ko bagetango korengana amuno konyora ikirugo ikiuchinga kichiriaranya ko bakakuganirwa imeyense ya Kenya. Boigo Raila niganya ko bakagwakira Simba mbuya mono asigasi eri agendete gukora ime county ya Kisii ane mono na bomo boribwa Azimio la Umoja One Kenya Alliance ni kiama kia ODM abwasanya ko bakagotebuna ikiama ekyo nigo Kenya ko bakego kolikia ababwatani abaya na igomba chikunya ko bakoroberia obochori kwansira ase chibunge gusekurunsiga ariko chigoro buna injire yemo yo gutinya oburai asobo mobobwa Azimio la Umoja. Amechaguliwa na ODM. Ako na kandarasi ya ODM kwa miaka 5. Abaki ndani ya ODM. Akitaka kubadilisha nia aende ngambo ile nyingine, kama yeye ameshika na usharati malaya, anafanya ngambo ile nzuri zaidi, arudi kwa wananchi kwa kura, ajiuzulu, arudisha ile tiketi ya ODM, aende achukue ile ya UDA, turudi nayo kwa kiwanja. Sio sawa? Sio sawa? Hiyo ndio tulisema, na hiyo ndio iko katika ile ripoti ambayo iko mbele ya bunge, ambayo tunataka kulipitishwe ili ianze kufanya kazi. Sisi kupigania yale yafanyike. Sawa. Sasa mimi baba haendi mbali, siendi mbali, bali mimi niko na nyinyi. Sawa. Raila niganya ko bakakwanira oroboti oruanya ko barokorosigwa amoni kamati eria nyato ko bagekorosio kuru asensemeri ya serikali iri gupinga serikali korigeria amaganio ari nsemo ya gupinga serikali yaganiti serikali enyara ko bakeokorea abakenya asateba oroboti oru bwangu igano chikunya ko barukoiru asibare ere amuno muraibwense korigeria nga ebunge ya nyara ko bagekoruetia asateba amaganio amange niganya ko bakakorigererwa arro igati yabo umuntu kachoru ase ikiamekemo iramubetereri abere ikiamekyo gwika akore imiaka yaye arabere asabisi imiaka 5 onyetaribona chikunyara ko bagakubeterwa kwirana asumwana inchi erinde achikunyara ko bagagochorwa buya ase ensemo yende Raila niganya ko bagakwanira igoro yo comment achibesa gocha county nabo igogo kinya ebirengo byobokoreri ase chikaunti gose devolution ne serikali ene kingorendere chikaunti buna inchira eyemo yokogenderia chikaunti imensi ya Kenya. Inko reporter ya MS